محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها بل وخصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن نجار السكن ثم إلى أرواح الجد أحمد زوجته الوالد أحمد خان عبد الله وإخوانه ثم الجد برهان زوجته ثم أمواتنا وأمواتهم وأموات الحاضر وأموات المسلمين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن معاذ bin Jabalin lan saking Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Qala dawu sapa Sayyidina Mu'adz bin Jabal ghazawna perang sapa kita ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sertane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Khaybar ing tanah Khaybar. Fa asabna mongko merkoleh sapa kita fiha ing dalem Khaybar merkoleh ghanaman ing wedhus fagasama mongko bagi sapa Kanjeng Nabi fagasama mongko bagi fina ing dalem kita sapa sing bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi ta'ifatan ing pantan golongan kelompok wa ja'ala lan dadiaken sapa Rasulullah bagi yataha ing turahane ghanaman karene ghanaman turah dadekno fil maghnami ing dalem rampasan perang wa ja'ala lan dadiaken sapa Rasulullah bagi yataha ing turahane ghanaman fil maghnami ing dalam rampasan perang. Rawahu nyeritakan hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa rijaluhu utawi perawi hadis iku la ba'sah labas ora ono cacat iku maujud bihim kelawan rijal. Hadis neka saungkeuna ampun lae saben terangake marsane kemingin jak hadis yang kedua nika hadis saben ampun banyak jelasake tentang tanfil atau memberikan lebih dekat tentara-tentara perang Taifah golongan-golongan yang berperan penting dalam peperangan gila. Nah, sehingga ulama adabu hadis nikah menanggapi hadis nikah falau dhammahul musannifu rahimahullahu taala ilaiha lakana aula. Seandainya hadis ini kayak sabak yada saben, saumpama hadis ini kayak sabak kanto, sabak yada saben terangaki tentang tanfil oleh hukuma abri tambahan atau apa bonus deka orang-orang sinora perang laka naula maka akan lebih utama seandainya hadis ini kayak sabak yada. Nah karena hubungnya sobung di hadis nikah. Sedangkan hadis neka narangaki napanya mana wajib aja geh orang kafir seminta perlindungan dari orang Islam juga wajib napa hukuma abri napa oleh abri keamanan deka orang-orang kafir seminta keamanan. Lah nika pas sabai pole ning pertengahan ing kika dinto olehna diperbolehkannya apa hukum tanfil atau memberikan bonus deka
anggota. Padahal sapun ampun banyak jelasaki tentang hukum nikah. Seandainya bikin musannif nikah polong, lau dhammahu falau dhammahul musannifu rahimahullahu taala ilaiha lakana aula. Seandainya hadis nikah polong berdaya maka lebih utama. Ini kemudian pada ulama nikah kritik. Jadi sekelas Imam Ibn Hajar pun kritik ya, polana dalil tanfil diperbolehkan memberikan bonus lebih aneka sabak ning akhir daripada pembahasan nikah cek saking apa polong kan tepat tak cak nyeracak deh seakan-akan senikah. Jadi orang kelas Imam Ibnu Hajar kritik Pak. Boleh karo baen cek ngarep orang seneng kapi tak bisa. Harus kritikan karena membangun bukan untuk menjatuhkan. Silakan Anda mengkritik, saya kritik kesampian tapi dalam rangka untuk membangun, untuk memajukan majelis, untuk memajukan napanya mana jam'iyah. Silakan kritik ketuana. Tetapi kritikan kelak tanda kutip bukan berarti untuk menjatuhkan kepemimpinan, menjatuhkan apa tak oleh. Mengkritik metodus, wah dalil bukan kelero aja, dalil saya sang akhiru aja, dalil tak yang aja, dalil kadaluarsa aja, karena aben akhirnya aroma sahabat lebih hebat dari orang ini. Mun sampean orang ini kesaumpama dari ucapan atau dari penyampaiannya kurang tepat, kritik. Tapi kritik saya kira benih untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekkan, tapi kritik sifatnya apa? Membangun. Silakan kritik. Al-Fakir dan kaulah benih ring sempurna jauh dari sempurna tak mungkin. Perlu masukan, perlu kritikan, perlu arahan, perlu bimbingan, lain-lain sebagainya untuk membangun dan memajukan majelis-majelis nikah. Tapi mau mengkritik untuk mempujar, ya perang baiklah. Benih bantu, benih beri solusi nih nyaman. Silakan mengkritik. Jeng Imam Ibn Hajar baik kritik kok. Dari mengkritik na ulama. Waqat salafal kalamu fihi, karena sabun nikah hadis nikah ampun jelasaki panjang lebar tentang adillatut tanfil, dalil-dalil diperbolehkan memberikan bonus. Falau dhammahul musannifu rahimahullahu taala lakana aula. Seandainya ke musannif mepolong hadis nikah sabab bi kancan ya de narangaki bab tanfil kele lakana aula, maka nikah akan lebih utama. Karena ke sabab ning akhir maksudnya ke bab jizyah. Bab jizyah kurang tepat can para ulama saya mengkritik dari Imam Ibn Hajar. Kimun mangken mengkritik ini kan rata-rata kebanyakan untuk menjatuhkan, benih untuk memajukan, benih untuk mengembangkan, justru untuk menjatuhkan kadang-kadang. Pidato kata jia, nampang macam jia lah. Tina lah mun kakek pacete yon ceng bi orang jia, orang saya yon ceng jia entare panjenengan senika. Nikah hanya sekedar masukan dari dan kaulah, menabi bisa menetrema, alhamdulillah tak terima ampun cukup dan kaulah hanya sekedar rok matoro aga panjenengan. Pada bae bulan. Nah, paham nih. Nikah saben mare penjelasan tentang tanfil, saya tak harus pemimpin, tak harus izin dari imam, walaupun dianggap nikah peranap sangat penting, perana dalam peperangan kele banyak kalau aku banyak berat tanggung jawab apa beri bonus untuk semaja lebih semangat. Nah, hadis berikutnya nikah hadis berikutnya bab janji. Wa an Abi Rafi' lan saking Sayyidina Abi Rafi' radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Rafi'. Qala dawu sapa Sayyidina Abi Rafi', qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Inni sak temene ingsun iku la akhisu orang ngerubah sapa ingsun, iku la akhisu orang ngerubah sapa ingsun, ai la angkudu tegese orang rusak, la akhbisu dalam kitab nihayah nika maknana la angkudu naqadha yanqidu la ankudu maknana yang kipeneka merusak. Ini saat temene ingsun iku la akhisu orang rusak sapa ingsun, ai la angkudu tegese ora napa ngerusak angkudu neka ngerusak ibarat napa orang mengikat satu ikatan terus edu calen lah ini kenyamana nu calen ikatan mungko beda orang ngelung obu kepang obu gele terus edu calen kepangan gelungan obu lah ini kenyaman angkudu merusak. Ini saat temen ingsun iku la akhisu aila angkudu tegese ora ngerusak sapa ingsun, orang ngerusak bil ahdi kelawan janji, wala ahbisu lan ora nahan sapa ingsun, wala ahbisulan ora nahan sapa ingsun tidak menahan atau mencegah ar-rusula ing utusan-utusane napa niku ar-rusula ing utusan-utusan yakni delegasi atau perwakilan. Rawahu nyeritakan ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam Nasa'i wa sahahah lan nyohihakan ing hadis sapa Ibn Hibban Imam Ibnu Hibban. Nah, menarik hadis nika karena hadis nika untuk diterapkan ning zaman enggak makin sangat sulit. Mengingat orang ingkar janji nika yang lumrah yang kebiasa. Padahal ingkar janji nika adalah satu kekurangan atau aib bagi umat Islam. Keng umat Islam itu banyak seingkar janji. Hadis dari Sayyidina Abi Rafi radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdawu, "Innila akhbisu, innila akhisu, aila angkudu." Sesungguhnya aku tidak akan merusak perjanjian. Apa yang telah kita sepakati bersama, perjanjian di antara orang-orang kafir, aku tidak akan merusak. Ini kedalil bahwa harus ejaga janji walaupun bi orang kafir. Apapun bentuk janji sampian walaupun ke orang kafir, apa boleh de orang pada Islam, de orang kafir pun harus dijaga janji neka. Janji neka, segala bentuk janji harus dipenuhi walaupun kepada orang selain agama Islam. Neka Islam neka aturan Islam neka. Cek sampai ingkar janji, cek sampai nolayanin janji. Al-wa'du dainun, janji adalah utang. Hutang, janji ini adalah hutang. Maksudnya bisa etaki janji kele. Mereka ni cek kepang-kepang janji. Mon kira-kira sampian tak bisa nepatin toh saya janji. Dan jangan pakai kalimat insyaallah. Mon pacet sampian tak entar aja ngocak insyaallah. Kata kok sampian guru ngangkui lafaz Allah. Ayo ambu gabungko, ya insyaallah. Lain are, ula aja ngocak insyaallah. Iya, lain are mak bola. Padahal sampian tak ndik niat untuk ambu. Sampian mun janji da orang mun kira-kira tak bisa nepat, teh tak bisa ngintare, tahu sangang khilafat insyaallah, karena insyaallah bukan untuk gabecong-ngocok. Baru menggunakan insyaallah men 50-50, 50% 50%. Sampean beda tekad kuat untuk ambu ke jombon orang neka untuk nepatin janjina seseparuh, kemungkinan besar engkau bisa nepatin, kemungkinan kecil engkau tak bisa datang insyaallah. Lah baru ngocak insyaallah. Lamun mangken kan enten kirung durung lah insyaallah kada. Insyaallah dua hari dente. Insyaallah anu akhiran jak mak ketemu insyaallah to.
tak oleh ngangkui lafaz insyaallah mun pacet orang gelek sobung kemauan besar, keinginan kuat untuk menepati janji, tak oleh ngangkui lafaz insyaallah, karena lafaz Allah lafzul jalalah, lafaz yang sangat agung bener untuk ngangkui congoco. Mun kira tak datang pinta sepora yang jeng orang insyaallah kalau bisa datang, mun kira tak bisa datang ngocak tak bisa anu yang jeng tahlil dak bungko deki oh iya insyaallah. Mun kira sampean pun aduh engko deki mari maghrib are beda anu beda cencen bi oreng ngota be engko ruang kok ria ngocak seporan sebenyak tak bisa engko ceng ngocak insyaallah. Mun kira sampean ampun positif tak ada tengah paham iki. Walaupun ada orang kafir Pak, walaupun ada orang kafir harus kula dengan menjaga daripada janji nikah jangan sampai ngerusak janji. Kanjeng Nabi pun ada bu, inilah akhisul ahda, engkau tak ngerusak janji. Adapun dalil-dalil dalam Al-Quran, dalil-dalil tentang masalah menepati janji, orang si paling banyak ingkar janji ini ke Bani Israel. Bani Israel ini ke paling laco to orang Pak, ini sampai mangken Israel nih. Bani Israel nika andi are se istimewa are Sabtu. Orang Nasrani are Ahad, orang Islam are Jumat. Mereka Kanjeng Nabi tak lahir ning telu are nika. Seandainya Kanjeng Nabi nika lahir ning are Jumat, orang kafir ngocak pantes hari kelahirannya hormat sebab are Jumat. Sama Kanjeng Nabi hari Sabtu lahir, orang kafir ngocak pantes hari kelahiran Nabi ne hormat muljaki sebab ning hari Sabtu di noreng Israel hari Sabtu. Hari Ahad seandainya Kanjeng Nabi lahir berning hari Ahad, orang ngocak oh iya jaring pancen hari Ahad ini Nasrani. Ternyata Kanjeng Nabi lahir berning dina siteken reken hari Senin. Akhir banyak orang apa seneng hari Senin. Apa sebab? Karena ning tanggal ning dina nikah Kanjeng Nabi elai ragi. Dadi mulja Senin gelak sebab ning hari Senin elai ragi Gusti Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi mulja benih sebab areh benih sebab hari. Nah, orang Israel ini kae larang di Gusti Allah untuk mega cuko ning hari Sabtu. Orang Israel nika di Gusti Allah Bani Israel bilon lambo yud buyut Israel mangken nika. Yud buyut din ria. Tek beki mega cukup dengan hari Sabtu. Setuju. Lebat Nabi saya yotos dengan Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi gelak tak oleh mega cukup dengan hari Sabtu untuk menghormat hari Sabtu. Pinter Israel nih. Lainan yang hari Sabtu nih coba bikin Allah ning hari Sabtu aja cukup punya Pak. Hari Ahad tak ada. Hari Senin tak ada. Sampai neng hari Sabtu tok aja banyak. Pace de yuji bi Gusti Allah gendim orang rena pate janji. Nah biasanya sambian senika. Mula janji ka orang ampo datang selebih bagusan boleh. Leri hati-hati ya. Lah kare kadung janji ka orang terus mak bade bareng selebih menguntungkan ke sampean ini termasuk coba ne sambian. Orang Israel ini kita bagi mega juga neng hari Sabtu. Ning hari Sabtu bi Gusti Allah apa banyak cukup nih kah? Ya kudaan nih kaponan. Kudaan. Akhir pinter kal ngakal Israel nih. Ning hari Sabtu tak mega keng nyabak jaring. Tak mega cukup tapi masang jaring. Dadi ning hari Sabtu nih kayak pasang jaring untuk nangkep cukup. Cukup entek kalah ning hari Sabtu. Tapi kalah ning hari Ahad. Tapi megan ya ning hari Sabtu nika. Karena ning Sabtu nika banyak juga. Jadi politik Israel, yang politik busuk, politik bejat, politik tak gena. Lah dari rumah ya pada bae ingkar janji, nek bagi tek ngotek cukup kok tek bagi mega. Enggak kok tak mega ya. Nyering. Kengepe ke ning hari Ahad. Kalau pada boy, tak oleh alako ning hari Sabtu, nje kok tak alako, king nyoro orang soro alako, ila pada boy ring hasilnya dak sambian. Jadi ngeribon je.
ngate bobo keng saya tas saya teh ngesek. Lah ning hari Sabtu teh bagi mereka cukup Gusti Allah. Lah niki rosak biring Israel. Tak masang napa? Tak mega cukup ning hari Sabtu tapi masang jering ning hari Sabtu. Ya banyak oleh nah. Padahal teh bagi mega ning hari Sabtu. Ini kak orang Israel nu pacet banyak oleh kenikmatan dari Gusti Allah keng cuma tak kelema syukur ke Gusti Allah. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufi bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Sampai peringatin langsung bi Gusti Allah. Ya bani Israil, he bani Israil, udhkuru ni'mati, ingatlah kalian kepada nikmat-nikmatku allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepadamu kenikmatan tersebut. Perintah nomor 2, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, tepatin janji nebaan ben sak janji ka engko. Ufi bi ahdikum, engko bakal nepatin janji ka beun. Wa iya ya farhabun, ben kapi niscaya dan takutlah kamu kepadaku dan kamu akan kembali kepadaku. Wa iya ya farhabun, dan takutlah kepadaku dawuh Gusti Allah. Menepati janji ini ke perintah dari Gusti Allah. Walaupun janji kelak sampean berupa janji seremeh apapun janjina. Cek gampang janji. Tangeren ojak kula, mun beda orang gampang janji berarti orang ini kegempang ingkar janji. Tangeren ojak kula pun. Mun beda orang gampang janji maka orang ini kegempang ingkar janji. Barang siapa yang gampang berjanji, mudah berjanji, akan mudah mengingkari janji. Cuma pejabat loh. Gara-gara gampang janji. Pilih nomor 1. Iya. Mau nengkok jadi aman di sana, makmur, subur. Cetak aja saya subur. Cek kita elantik lemele motor. Oleh didim mah. Kita elantik lah misalnya motor lah lengredit. Pilih aman, tentram. Kita teti aman, tinggal teti banyak kemarin kan, sing ngecok aja sing ngocak aja sing ngecok. Karena pun kembang janji pak, kembang janji, yang janji ya basa-basi biasa. Padahal janji ini kekuat taki di akhirat. Ben termasuk napa tanda-tandana orang bagus nika kening tengeren mun orang nika napa janji. Karena orang bagus nika bener hanya tengeren kelaban salat melolo. Orang bagus nika tak kening tengeren kelaban napa apa sebulan Ramadan melolo otabe silaturahmi otabe sodako bener nika tok orang kening tengeren bagus nika. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Nah, Gusti Allah ada bu, kebajikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Dingin umat Islam ngadep ke timur, Baitul Maqdis. Sebelum perintah tining Gusti Allah engki peneka untuk menghadap deka Baitullah yakni Al-Ka'bah. Sebelum ngadep deka Baitul Maqdis adep ke timur. Maka perintah tining Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap dekat Ka'bah. Bener yang bagus bener bulan haji ban tahun. Orang bagus je bener bulan haji, umrah ban bulan bener. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bener orang saya kocak, orang saya ahli ngelakuin kebagusan saya selalu ngedep doa baru atau ngedep ke timur. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir
Akan tetapi orang se kocak orang se ahli ngelakonin kebagusan albirru, kebagusan neka orang seiman dekat Gusti Allah. Mun tak iman ada kebagusnya. Jak percaya aja ke orang mun tak iman ke Gusti Allah, tak iman dekat Rasulullah, Gusti Allah sak debu. Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati, seiman dekat malaikat, iman dekat dina akhir, wal kitabi, iman dekat Al-Qur'an, wan nabiyyin, ben iman dekat para nabi. Iman dekat para nabi. Termasuk kebagusan, kebajikan. Mun beda orang ngelakonin bagus, santunan ruah, sosial ria, nyantunin anak yatim, membantu banjir, membantu gempa, keng cuma tak iman ke Gusti Allah. Apa tak ada orang seiman saya bagus selain orang kafir saya bagus? Masih Islam mon coba angok kafir saya bagus. Tak nemu tak kaki Islam bagus je. Mak mendingaki masih kafir tapi jujur daripada Islam tapi tak jujur. Ada tak Islam saya jujur je. Banyak Pak. Banyak. Apa mai banding lagi? Lamun orang tak jujur bi orang jujur banding lagi. Bener bandingan. Orang kafir jujur, orang Islam jujur. Lah nyaman perbandingan. Mun sampean perbandingan coba bi bagus. Ya jelas milih saya bagus, tak milih saya coba. Genteng bi coba. Ya milih genteng, baca coba bandingna. Gula bi musan milih saya. Ya pasti milih gula. Lah bener bandingan. Kanang kilarang terangan memang beda orang. Lemon mending akhirnya ini emas bi emas berapa gram deh lah Pak. Oh ria 3 gram, ria 2 gram pantas. Soal pada emas sah. Lemas bereng mamas. Bereng pokok kuning ya jelas milih si emas sih. Lah sampean ngocok masih kafir mun adil, Islam mun tak adil. Tak nemu tak kaki Islam adil dia. Nah sini kala. Lah terus berarti keadilan ini ke bagi orang kafir pun yang kebagus apa boleh keadilan ini ke yang kui orang kejujuran yang kui orang kafir pun mulje yang ke orang bagus apa boleh orang Islam saya jujur lebih mulje sini kala. Tapi jujur nikah menepati janji nikah bahwa walaupun orang kafir yang ke orang bagus Pak. Padahal ada kebagusan mun tak iman ke Gusti Allah. Banyak tanda-tanda ning Al-Qur'an nika orang sing kocak ngelakonin kebagusan atau kebajikan nika yang nika termasuk napa? Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, menginfakkan atau bersedekah dunya nadeka kerabat-kerabat wal yatama kana yatim wal masakin wa bani sabil ban anak-anak jalanan wasailina ban para pengemis wa fir riqab wa aqamus salat wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim. Termasuk kebajikan kebaikan adalah wa aufu bi ahdikum idza ahadu, ban orang-orang se ahli nepaten janji wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang se bagus termasuk orang se ahli nepaten janji. Janji setia sehidup semati. Aduh lecak cide ya kakek ciong. Janji sekonyong-konyong kotor, tidak akan berpaling selainmu. Aduh colon kaki mau ngomong nyanyi lerek kan. Mun janjina wis janjina segudang. Orang ini tak perlu janji. Orang itu tak butuh janji ni sampean. Engkau mun dadi jak dentek dadi mun abri tuli beri. Engkau mun di PC 1 juta sedekah seberi cerek kakek dentek 1 juta bila jeneng satu sarang rang neku 1 juta. Tahu saja janji. 1 juta lah utang. Pas ya hanu kok mun mana tahu saja janji. Tahu saja janji. Orang mun acenci ngelakonin kebagusan ki menunda-nunda ki acenci laku du malam cenci rong komon hasil kok tak kira cek panggembang napa acenci surban ngelelet janggu ngangkat seramboy kene ngangen ligulian keng mana cenci ka orang cek car pakka apa boleh urusan utang. Bila kakeknya orang tanggal 10 pasteh catat tanggal 10
Tanggal 10 je, tanggal sangat je berjen kalau ngocak. Engkau lakunya. Orang tanggal sangat, tanggal 10 ada telepon tak kening. AWA centang situng. Ayen tarin situ tanggal 10. Ayo seporan kok HP tak temu keker. Keker ya ada konter ya jual berarti. Keker tang HP. Keker di mah keker ya ada konter. Benih keker mau ya ada konter je jual. Cek pinter alasan. Akhirnya asam aja boleh tanggal 20. Taki tanggal 30. Bulan boleh tanggal 10. Akhirnya sore penanggalan. Teh sore PC. Sore janji. Tak butuh janji orang ria. Sampai ngerayu orang bine, troli orang bine, teronga bine orang bine. Waduh janji. Umroh kini deh bingko adu umroh di dimma kakek oleh PC umroh kakek. Dari dimma umroh, cereng rokok ngecer umroh. Cek tua nama-nama. Cek bangga janji. Paham iki? Apapun bentuk janji apa boleh pada Islam, apa boleh dak binen. Ya lek mari ya lek. Mele kakek emas kakek. Apa abadi sakarep. Sapaat iya. Tuh nama lagi pak tepaan. Aduh mau janji cek kampung janji. Ring bener ring bagus ring janji ni. Orang kena nepati janji, ring tak nepati janji ni. Wah ahli ibadah, sekalipun ahli ibadah. Tapi ahli ingkar janji, tak seneng orang dia pak. Lenyot, lecek, colok suwak ya ji ya. Benih akitok suwak, colok boleh sesuwak ya. Haji ponan, kulo ni pon korban PHP berapa kali lah. Pemberi harapan palsu je. InsyaAllah deki kula menoleh pikir boleh sahabat kantor lah kebai muak salon majlis nikah. Kalau kita oleh pick up, oleh ongku pick up ya dek Ramadan. Tu aki kula turun de pick up. Deki mula oleh pick up lah. BPPK bin teku sampean pun kiai. Deki lah kula mon parlo nginjem ke sampean. Kula sobung keng tero nikela. Kebai undang-undang anak-anak santri dengan malai saya, kebai muak salon, muak ano saya. Deki lek sahabat kantor bi kula. Mon parlo sobung sampean lek sahabat deki neng kutaan lauk nek BPPK bin. Mau cek nyaman. Haja beda ulin na colok je. Lancar sara. Jok colok apa orang jangan ongguan ni kak bener yang jauh orang semak pak rezeki oleh sahabat yang kutaan lauk ni kami gula masih sobung sampean bi tak kontak bi kabin pun matoro ke sampean gula mon perlu na lengen deki mon berpalu nginjem ke sampean gula cek pikep saya bagi mon tormonto rancanakan gula letak apa tebar aja ada PHP orang rencana ongguan setia kata mon nyapa tak nyapa setia mak tadi merina apa merina motor ji nyaman mon sampean tro tawa aki suwak gampang mon tro tawa colok suwak ya ji ya bener aki tok suwak mulai mon aki suwak je masih kabit drop je lah masih kabit seterek tak ada setru mah colok mon suwak ya deh ya jadi jangan kui lafat insyaallah sampean mon sampean tak nepatan janji. Mun kira-kira sampean pun letak datang, tak datang minta sama orang. Mun kira sampean tak mampu entar. Dia otang semacam sebulan sampai 2 bulan. Utak tak le pada mengkira bungkul bodoh lau, dok boro. Terus tak ketemu nah. Diki mun ketemu PHP mele pako. Akhirnya nutupin rezeki ni TV, ya. Itu mun sampai janji orang pun cek taki pun tikel. Kita usah taki. Waktu berdetaki nanti bi aku nak akhirat. Duh, apaan dia tagihan mek banyak dia. Dia kaki aja cidok bila. Makmur, aman, sentosa, santoso sebarang. Benih sentosa malu lebih santoso na sakale. Yang kakek bilang wah janji lek kocak lu aduk dainun kok. Janji je otang. Ya, mereka ni cek pangkebang janji. Ya. Nah, pon saya nomor 2 hadis nikah. Nerangakin apa? Wala ahbisu ar-rusula. Jangan kanjeng Nabi, engkau sepertama tak bekal ngerosak janji walaupun mereka kafir mereka. Wala ahbisu ar-rusula, ben engkau tak bekal menahan otosan-otosna mereka. Beda delegasi utusan untuk ngebesorat ke kanjeng Nabi. Tak tahan orang mereka walaupun orang kafir. Ayo col. Mulai dek negara ni beli boleh dek kancana.
Wa annahu la yahbisur rasul ay bal yaruddu jawabahu. Bahkan Kanjeng Nabi menjawab dari kertas-kertas kereman geula. Apaan esena surat dan tek segece catat bi Kanjeng Nabi. Nyoro sahabat tukang catat bede sahabat tukang catat. Sekretaris. Karena Kanjeng Nabi tak bisa nyatet. Kemudian Kanjeng Nabi ini kebiasaan nulis Al-Qur'an tak kok ngangku tulisna Gusti Kanjeng. Kanjeng Nabi saya nyatet neka beda tugas tibi tukang nyatet wahyu. Hasan bin Thabit aneka adalah katib tukang tulis neka. Jadi mun beda wahyu baca bi Kanjeng Nabi turun dari malaikat Jibril catat. Jadi bales buku kertas dari orang kafir gelak napa berupa esen apa bales jawab bi Kanjeng Nabi faka'anna wusulahu amanun lahu. Orang kafir sekalipun orang kafir datang ke Kanjeng Nabi aman pak, tak tahan gelak otosan gelak mestinya tahan aja. Napa muncul mangken tahan gak sah bener mon beda orang culik tak apa bener culik situ ngampolero lah sandra tak sandra bi Kanjeng Nabi otosannya ke tak sandra bi Kanjeng Nabi pak aman hormat orang kafir padahal hormat beri tempat selayak beri ngakan beri ngenom karena otosan dia cak sampai dia ocol cak sampai berdagang guria jawab apa sih tadi pertanyaan benda tengah ke Kanjeng Nabi kela aman fala yajuzu ayah bisa bal yaruduh maka tidak boleh mensandra utusan-utusan atau delegasi-delegasi daripada musuh bal yaruddu bahkan harus dikembalikan ke tempat asal sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi enten tak menahan enten tak sandra padahal orang kafir pun jelas pun tak ngerasa kejenci juga tak menahan otosan-otosan orang kafir. Lah nikah aturan Islam singkat konvensi dengan ajenci dak sera abai apapun robena jencina cak sampai ingkar janji cak sampai ngal-bengal ninggal napa mengingkari janji. Kau yang berjanji kau yang mengingkari siapa juga ngocak dia iya lah mereka nyanyiin kan kuatannya kau yang berjanji kau yang mengingkari madu kau janjikan racun yang kau berikan dero dah kana moso tay ngaje ben madu yang kau janjikan racun yang kau berikan lo bahaya aja caan manes huta opas aslina wah banyak korban ternyata la ilaha illallah ntar mau kita ilmu si manfaat. Jadi nikah bab nepatin apa janji walaupun ka napa hatta ada kan agene cek biasa lagi sampean janji ke anak mun sampean tak bisa nepati menile wis jok kuatir tak kok no menile baca janji mun sampean berarti sampean nek melajari ke anak sampean enggar janji krungu abi tahu janji nang mama iya tapi ditepati tok janji ninggi nggih kok jawab orang kiri lho nggih kok meni mangan meni adus meni lamun sampean kira tak bisa nepatin masih dengan akhirnya jak janji pak karena kan akhirnya ini kan ngerekam mesti nagi jari ini anu oh ayamnya anu doa ayamnya carpak benih ayam gue dia ayaan dia yo papi wingi ngomong papi dulu kan teh papi setia bukan kan teh pipo merdeka lah la ilaha illallah. Jadi cek gampang-gampang napa janji walaupun dah kan kene cek gampang gak janji mun sampean tak nepet nah janji wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم
صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقهنا وقرابتنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونوفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. فاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن خالع عقاسم والفقه المقدم جميع ساداتنا لبعلوي فخر الوجوه شبو بكر بن سالم وعقيل بن سالم قطب الرباني وشيخ عبد القادر الجيلاني وسنن الشاذلي وقطب الأنفاس الأحباب ثم إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وقطب الأنفاس الأحباب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله برس كل شرف بلاد الحبيب من الحداد أحمد بن هبشي قطب الملك الحبيب علي هبشي وأسلم وفرم قطب البر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر وقدم ثاني الحمد الرحمن سقا ولاد ابن المخضر وإخوانه الحبيب عبد القادر أحمد جدة والحبيب بكر قرسي والحبيب علي محمد الحبيب المالك ثم إلى حبيب علي كويتان ثم إلى روح الحبيب أبو بكر قرسي ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد جعفر بن شيخ الشيخ وعبد القادر والحبيب علي بن سقاب والحبيب هادي بن شبكر بن سلم محمد حدر بن يضاء محمد هندر بن وحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه وأصولهم ثم إلى روح الحبيب حسن بن هدى سقاب وأصولهم منفهم ثم إلى روح الحبيب صالح صحابي تنقل حبيب جعفر علي بهرون حبيب حسن محمد بهرون وأصول مفرم ثم إلى روح كهجي جاسم نور سلم وزوجته وأصوله وفر ثم إلى روح كهجي هاشم رافي وزوجته وأصوله وفرعه ومن انتسب إليهما ثم إلى روح الجد به مهاجر وزوجته الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه الجد برهان وزوجته ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خدمة المعروف إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله رب العالمين الرحمن الحمد لله رب
ربنا تقبل منا إنك أنت الغفور وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من الظالمين صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين سبحانك